Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Yubasuza ni Fabrice Mporana nayo. Nshuti bakunzi bacu, amakuru yacu munyemerere tuyahere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuyahere kuri inkuru ivuga yuko Jean Paul Turayishimiye wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga akunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda yashyizwe ku rutonde rw'abashyigikira iterabwoba. Turayishimiye ni umunyarwanda wavutse ku wa 6 Kanama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, avukira i Rushuru muri Kongo, ndetse ubu ngubu akaba atuye i Washington muri Amerika, aho akora nk'umusemuzi w'inkiko. Ni umwe mu bashinze RNC ndetse akaba atera inkunga ibikorwa bya Rake Urunana, ndetse agakwirakwiza icengezamatwara ry'urwango abinyujije mu kinyamakuru kizwi nka East African Daily. Ni umwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change cyangwa se Rake Urunana, akaba akoresha umurongo wa YouTube witwa East African Daily mu bikorwa byo gushakira iterabwoba ndetse no gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga no gushaka abanyamuryango yifashisha muri P5. Mu bandi bantu bashyizwe ku rutonde harimo Gaspari Musabyimana. Musabyimana yavutse ku wa 12 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, avukira mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera. Uyu mucuruzi atuye i Buruseli mu Bubiligi ni nyiri Musabyimana Net ndetse na radio Inkingi. Imbaga zibe zose zikoreshwa mu icengezamatwara rya FDL na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Undi mu bantu bashyizwe ku rutonde harimo uwo bita Placide Kayumba. Kayumba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe, avukira mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara, akaba atuye mu Bubiligi. Ashinjwa guhuza ibikorwa bya FDA ndetse na FDL no gutera inkunga P5. Undi mu bantu bashyizwe ku rutonde harimo Auguste Munyaneza. Munyaneza yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, avukira mu karere ka Muhanga, akaba atuye mu Bubiligi, aho akora akazi ko gutwara ibintu taxi driver. Ni umunyamuryango wa FDA Inkingi kandi ashinjwa gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba nka FDL ndetse na FOCA ndetse na P5. Undi mu bantu bashyizwe ku rutonde harimo Michel Niyibizi. Niyibizi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu, avukira mu murenge wa Muhororo akarere ka Ngororero, ubu ngubu akaba atuye mu Bubiligi, ndetse uyu mwarimu akaba ashinjwa gutegura no guhuza ibikorwa byo gushakira inkunga imitwe ya FDL na FOCA ndetse na P5. Ari mu bakunze gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Undi mu bantu bashyizwe ku rutonde harimo Jonathan Musonera. Jonathan Musonera yavutse ku wa 2 Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane, avukira mu karere ka Nyanza, akaba atuye i Londres mu Bwongereza. Akora ibikorwa byo gushakira inkunga RNC ndetse na FDL, ndetse inshuro nyinshi akaba akunze kugaragara avugira by'umwihariko RNC ndetse na FDL. Akaza Dr. Theogene Rudasingwa. Dr. Theogene Rudasingwa yavutse ku wa 2 Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Rudasingwa akaba atuye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bashinze RNC ndetse akaba n'umwe mu bantu bateje imbere ubufatanye bwa RNC ndetse na FDL na FOCA. Rudasingwa ndetse akaba n'umwe mu bantu b'abacurabwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2010 ndetse na 2013. Rudasingwa Theogene yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ndetse akaba n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2000 ndetse na 2004. Akunze gukwirakwiza by'umwihariko ubushyigikirane mu bikorwa by'iterabwoba adategwa, ndetse akazana Major Jacques Kanyamibwa. Kanyamibwa yavutse ku wa 13 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, avukira mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi, akaba atuye mu Bufaransa, ndetse akaba ari umunyamuryango wa FDL n'umutwe wa Rudu Urunana, ndetse akaba ari mu bantu bategura bakanatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze mu mwaka wa 2019. Agira uruhare kandi mu gushaka no guhugura abarwanyi bajya muri iyi mitwe, ndetse akaba hajemo na Thomas Nahimana. Nahimana yavutse ku wa 26 Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe, avukira mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi. Ubu ngubu akaba atuye mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari perezida w'ishyaka Ishema, ndetse akaba ahuza ibikorwa n'imitwe y'iterabwoba inyuranye. Akoresha umuyoboro we wa YouTube uzwi nk'Isi n'Ijuru TV mu gukwirakwiza amatwara ashishikariza iterabwoba n'urwango byose biri mu murongo uhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Mu bandi bashyizwe ku rutonde harimo Christine Uwizera, ndetse Uwizera yavutse ku wa 26 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, avukira mu murenge wa Rushashi akarere ka Gakenke. Afite ubwene
ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba atuye muri leta ya Colorado. Ndetse uyu mugore w'umupasiteri ashyigikira FLN mu buryo bukomeye, akunze gukoresha konti yiwe ya X by'umwihariko akomeza kugenda ashyigikira ibikorwa by'urugomo no guteza imbere imitwe y'iterabwoba. Mu bandi bashyizwe ku rutonde harimo uwo bita Sylvestre Nduwayezu. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1972, avukira mu karere ka Musanze. Nduwayezu akaba akorera i Kampala muri Uganda, ashinzwe gushaka by'umwihariko abajya mu mutwe wa P5 ndetse na urunana, akaba akuza ibikorwa by'iterabwoba, agatanga inkunga yo kugura intwaro ndetse no kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Aba ni bamwe mu bantu bakomeje gushyirwa ku rutonde rw'abantu bakomeza gushyigikira iterabwoba. Mu bandi bantu bashyizwe ku rutonde harimo umugabo bita Abdul Karim Ali Nyarwaya. Uyu Nyarwaya uzwi nka Dick Nyarwaya yavutse mu mwaka w'1968, avukira Ijinja muri Uganda. Nyarwaya akaba afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni umunyarwanda, ni umunyamuryango w'ihuriro rya P5 ndetse akaba n'umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akaba akorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa. Mu bandi bashyizwe ku rutonde harimo uwo bita Major Robert Higiro. Major Robert Higiro uzwi nka Gasisi yavutse ku wa 24 Ukwakira umwaka w'1970, avukira i Kabarore muri Uganda. Higiro akaba atuye i Nairobi muri Kenya, ndetse akaba n'umunyamuryango wa P5 na RNC, ndetse akaba ashinzwe gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Akaza n'undi mugabo witwa Frank Ntwari. Ntwari yavutse ku wa 12 Ukwakira umwaka w'1972, avukira i Kampala muri Uganda. Ntwari akaba atuye by'umwihariko i Johannesburg muri Afurika y'Epfo, akaba ahagarariye RNC muri Afurika y'Epfo, ndetse akaba akurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe w'iterabwoba ndetse na FDLR. Ndetse hakaza n'undi mugabo witwa Inyasi Rusagara yavutse ku wa 25 Kanama umwaka w'1986, avukira i Mubunde muri Uganda. Rusagara akaba atuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse uyu muvugizi wa RNC akaba ashinzwe kwamamaza icengezamatwara rya FDLR no gukangurira abantu kwanga u Rwanda yivuye inyuma. Aba ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bashyirwa ku rutonde rw'abakomeje gushyigikira iterabwoba, by'umwihariko na ONU ikaba ari nayo yabigizemo uruhare kugira ngo bashyirwe ku rutonde. Nshuti bakunzi bacu, bibutse yuko aba bantu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bakunze gutanga amakuru by'umwihariko y'ibinyoma ku Rwanda ndetse no kwandagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Inasoreze aya makuru n'abateguriye mbararikira aya mukanya byo bategura nkabagezaho ndi Fabrice Mporana nayo. Aya mukanya arazashyushye kurusha aya ngaya, nimujye